Kore ke ufa mo nga hei tala whatapu ko tape wha o atu pepe heni whatapu atu ki a hau eiki ka maha a tak whanua tapu atu ki a tak lotu pepe he foki ki he kainga tonga ko tape mo mea mai ke tau prokalama ko ia o ku o atu pepe heni e atu waka aua pe mo eiki i he mea ko tape i he taimi ko tape ai a ko heni ai pe mo latu ni o le polo ke e whahoko atu ai tau prokalama ko ia hoko atu e tau prokalama ko ia i he tawa noa pe mo candidate ki wawau taha wha ai au ku hoko atu e mai prokalama me ngai prokalama ko ia na ma wha hoko atu i ngai wike ko ni ki mua. Whatama pe ko ngole rei atu ai prokalama ni ki apina pe mo kadaki o share atu e tau prokalama ki tau inas kotoa i he budget e masiwa. Ko e taha whengeni hangahi tau mua ngaue whakatuputupulangi kulawa ai candidate ke ni o mai pe fo'o
hanga koe tau wakai, ke ia kantiteiti te ne hanga o malawa, ke ne o mai whakaukau wha ekonomika koe ni, ke whau hane patseti mai masiva, koe ngā koe patseti ia maau, pe moau, ke lava koe ia ke huki whare area, o whengai ke o mai hapaanga ai ke tokoni, ke tau ngai ngawe, pe mi tangatapu laki, ki tangatapu, ki niwa tahafitu. Ai e koe katoa pe ngai wahenga kotonga nā. Taita le ki motore tau proklama he pongpongin, pe aku i hoatani, pe aku pehefu, no taita le ko ia, ai kandidati pe mi wawau, ladu, malo e tau mau ai wike fo o ko ni, pe malo e ngau e pe mi hena, whewhehak, ai tūnga kuiai e tau kempeini, pe whewhehak e lolo halai walo. Wala pito solo e mau whakamari, pe kore pe hufanga e tawa whatapu, au whakio kautaha whamafola rea mo e ata, kai whahoko atu e malanga whare rea e mutuani waka wha. Koe wana pito ku kei lere maa whana pe ngai kau kandidati una wheauhi i he tau whini koe ni pe a ngai ka mutuani kei lere maa whana pe i kai ka me holo o ku alu ke toi whakalakalaka anga mo toi mahalo ianga ai ngā ue pe a koe tūnga e o kuia e kempeini pova wau te kia me e ngā ue ai. Kei lano mata ve tua ni upe o kei fia te kakai. Neo mo e tō kone hakimi wasmi walofa ka ku fia e kau e kakai e proklama huhu. Me a whama whana mahino ke kakai e tūnga e tau mo ui. Whe mau ke tau mo ui lerei ke whai e tau ngā ue ko e langa e whanua ke a tūnga. Lerei anga ki e kāu e tau whanau me tō tanga tau ko mai. E koe solo ki lawe atu. Soi. Mauna pito, ai whamatala ko ke whahoko, paka me whawhewhia i aladu e mahino o ku kei lelei pe mea kotoa pe me he lolo alai walu. Neongo o ku whai whoke lockdown i he tainini i Tuatapu. Koe ki kaua wa mauna ko i he konga koe lockdown i aladu o ku whewhe e anga e tuu koe awawa una. O ku mo lockdown mo tolu pe ia mo tolu. Neongo koe ke whikau ia tu he pure anga ia ke mo lockdown o ku mo o guaha ki i whakailonga mai guaha lockdown hena pe o ku lere pe ai mea kotoa pe ia is normal. Lockdown kamata pe. Tutu ni kamata motu atu kei lere pe a wawau mea ko ia. Wai pe ngai whitu o te au asimai au ka te tui e mas ka mo e IT huhu ka te hu e panke a wofa. Koe whakanga pa pe, koe tuaila pe ni pe ku. Koe ka hamea palo pare mai. O ku loto le ripe ka kai e whai ngā o ko ia, pe ku nau pou ke pure anga, koe ngai me tui, e ku sionga ka nā tau e nau holoi tonga ki he huhu. A ue ni ke whanau a ko, whao whaopito whamawhana mea koe talango fua, i he funga o e mahino, nau ma. Pake fia a pito ia. Kau tui mahu o pe mau pe wa whao, koe mahino wawe atu. Whai ngō fua. Nea wau nau loto le reiki ai, toto atu. Maria pito. Aia koe ne tuu koe ni, la tuu koe o mai le kōti koe ni me potunga mo ui. Nau taramai nau tolu ia koe huhu koe ai atonga nā, koe o ku kau e le kōti a wawau he le kōti le rei. O ku osi laka i he pesete walu, ai kakai kou osi huhu i wawau nā. Pea toe maalunga walu taha pesete a kakai kou osi huhu tu o ua. Ai ku nau lere ni te he tausi hono. Ai a koe fu pesete lahi maalunga a pito ia. I he pakai atu ki he, ke talanga fua hange kou ke tānoa ki ai. Talanga fua koe kakai, ke he pe fui daimi o ku whahoko ai. Ka pai talanga fua wau koe, wawe mai whai ngō fua, paka nau ka talanga ta oa. Koe whiu hono te ngai ke nau talanga fua. Ka kai ko ni ka whai nanga ne uu. Ko ku talanga fua au bito kakai, ki he huhu, pa koe ke iloi paka talanga fua,
Ko popo ke pure nga pe ko na tala ngo fu ko rifia ke mate ka ke ka kuna tala ngo fu ko me ia ma winga ka pa pe pia ko tala ngo fu ko ia ka inga te hangi fu ko lau ku ke ilere pe fo ke u fa tap tapu ia me ka mata ka ko tanga tapu pe fo ke ku fai ne lockdown fe ho mo ngo i ke tu ngo ku ai mahina fo ke ku ko mawe COVID-19 ko ai pasese ko ne mawe COVID-19 pe no na paha aniafi o ku ai ko ulaki na positivi na positivi tolu pe ko ni na paha aniafi ko si fo muy o ku negativi acto foi ita pe to ki mahino ka te negativi pe ai ko la ko filmado fa fetai ko pa nga mahino ko lere e me akotoa pe ka pa e via tu ya positivi pe ko foi tala no ke he ka ko ne tu ko mahino talu fugen ko me ta o ne u ai ni como teu mo fai mateu que COVID-19 ko time ko fanongo ai ko tu uta i tonga tapu fe anga ai react ka kai wa una o ku hoko ka fume ala ka na tolu pe kuna wongo i malu pe na tolu pe kuna tau mabahe pe na tolu ia i fetu u te ke tau ofe ta doi tonga tapu ke ma ta tolu ai o le de solo ko foi yo ngo ko tanu ka i o ma lo wa pe ia koi o ba o pe ke me ko hoko pe o i pe ia ko mal pe se ti la ia na o pe na do na o confitente pe na o malo o fata tau ki pe se ti o hu na o pe na to na fe mari ko ka ka le to ki hu te hu ki maka pe se pe to lu na ala ia tu ka ko foi ngo ko ya ba lo wa pe ia ka ku se abari sila ya ne ngo fe mari koi ya ma vai ke me via ku o fata hai he kon ko ya ko imagino ku ta ku fie mari e pe ka ngai ko ga na fu ha na do lu ke ha me anga la ko me suka me ko to ki baba ko ga ha ta ki covid even en tu ta ko tonga ko pe ha fu me ai ke fa ha ke ai me baba la pe ko tu ko ngai ya ku fa fie mari ai ko nga be ni ku tokan ke baba u ke fa mo a ta havalo no ve ma kai ego fik me be una hoa ana do ke tokan ke fe moa o pe ki ai e la tu ka lava ke mahino e tau filika tau mu ka me ta hai koi la ko fra ngo be ke ifi fra ma ifi fu ama ka ma ka mo ifi de o si koi malo a tu to unia to ha o ni ai koi tau be me vai motu ke tau float he tava ata iwa e time go ifi tau me ifi ke la do ta fo ka ki pa se ti ai sai be ko patete na masiva o hanga tu ko mai ta ko nga fugia ta hoko tu ki ai la e kai ko na tala no e whakau ko ni ko una pehe ko whakau fo o weni ko ke ha moia ko ke lava o foto pena e kamata mai na ke fu mahino kana dol ko ta ko to pe na whanongo ma o pe ke tala no e pure anga ke patseti ai ko patseti e pure anga hoko ko lao i fare area ka dai ko ke te tala no patseti mo ko o ia ko patseti masiva na na tokanga rewa whakaongo pe ko whainga patseti fe ia alo pe tai ni ku lava na tuku mai fe patseti ku ta o mai ni ki he fonga tol ko ia unu ni ke moana ni ne ko pa pe ni hia ku te ke ta of ke moana ku ta os kamata ta wa ia ke ku ta os tuku te foi fonga tol e lava ke ni hanga o whapaanga e ta patseti ai ko patseti masiva pe admire mo foi fonga tol ko na ke tala no ki ai whapaanga pe me he tuku hau e pureanga ki kongasi pe mai le mo konga kula hilahiange me he ngahi tokoni me muri pe ko whapaanga le mo tolu ko whakatau ko ngahi poni te pureanga lava le ke tokoni ia ki hono whapaanga ko e patseti ko tui i ahoni te ke toki taha tu ke moana i ahoni ko ngā ku lava me amo no whapaanga ko harewa me arewa te tahoko atu ki ai ki he patseti a masiva
o ke loto ke to ki whalo loto ai ia honi. Malo pito solo mana pito ho lave mai ko ke ngai whahua o mai ke ta ke lolo toga ko ki itana ka pe solo ula tala ku ta lolo tonga alo lo ende u loto mo ana o fusi ka maka pe Goi. ko aso ko ta mai mot ta i fa mo no pe o la ko kita fusi ka maka ye fe ma wa ki ka ka ya ha fe fa wa ta o kala maka ko ka ku Pawhiawhia pito talanoa mai wahe o mai kai to la ki he fo'ou e pacheti e ango fo'ou e ku nawa o i hange ka ke lava hange e lava ka fa mahi no pe ke kakai ko e tahan e pacheti mahu inga taha ke fonua mai pureanga e kune tala mai ai ke tau wahe tau a tau koloa ma monu ia ko toa e fonua e a tau si mai no e tolo e pacheti ngā au e pureanga fa fua ko pacheti ke ko ni ko whakahu ia ni tua ni he kakai masiwa ke na hu ki loto o kau he ngā au e langa fonua e a hoko i wharearea ai ko whitu ia ku au ia e ngahi lao o tutu mea pe a whao ko inu ko si maa uia pe e hua tu moe ki loto o hake pe ko e ta lawe whao si ko e mau kawa ni a whonga ta wha e mau kawa ni wharearea e tau mai ki tau whatata ki tau mai urunganga whafonua e tau hanga ni ke tau tokai e tau ofa e kakai totonu ke tau ofa ki ai ke whakao e whikau ko ia ke ia ia nau reo e koloa me whai tutu uni ai whonua ko no solo wa anga pe ai hande pat seti ke whakalao i ka mai whitu ke mau mai hana hapa anga whala a whaukua nake lau me hoke solo ke ta whikonga e ua kone lau e kuno ko no whapa anga i pat seti kone i he la umai kone ke konga kone ta tala no ofi ke iwi a whakamau kong to me pe foi konga taha ko e ponite ko unga ni ke ona to hiki hatu ku hau e to e hara ha tāna ki ma ke e hiri ke kakai ko ni o ku ave ke e pat set mau inga ko ni ko masiva ai ko ponite ko tari no ve ki ai ta sta na ta proses ko e ponite ko e tari no ki ai ko pulusi pini mai panga fo lai panga fo i ka ma ke ngau e ko ni o mai le vai ki ngau e kakai ai masiva mo e le vol ko vai pe e kakai u toto nuia ke ta ke am toto ki ai ko fa ko e masiva ange talavi ki bua ko e masiva ko koloa pe la fa aho ko tu ilahi au ia o koe ka ngā whapure a ngai mai ka ngai toko lahi. Koe ki wahe koe whaka aho pe ulawa. Kau koe ka gai koe ni he fie mao ke whaka iwia ki nau tolu. Ke kau he ngā au he whanua. Ka te taho te hoko atau ia e solo ki mea koni koe vai koe tau i whakapaanga o uhinga e tau lahi nofo e laine koe o laine kula. E ku tau os laine kula tau tolu e tu unga koe tai nini. O si yo fia tau tolu ai. E uhinga koe vai e veriu o e tau paanga. Koe uhi koe talanoia te vai he watani. E tau wahe ai ki he uhinga o e vai e tau paanga. Mo honoanga no solo wa anga mo hononga hiola le e hoko mai te nehanga o tuku mai ke whanua whakalukufua o
wa o pe na me fa so sia de ne ola ko no la ko no tafaki ka negatif o ka pau e ke lot ato e nga o ka fa fo mai ta o no ko fare le ka ke tari fare are aku ka pe sit pe ta te pe me poi ne ta ka e ke tari ka ko to nga o si fa pau pe ko le rei fa lo fu ne fo no ko e fa mo ke ka kai ai fo no o ku tari le le ya he lao ke fa ho ko e pa siti ke tari pa siti o tau e ke te u la via te ke ivi ke vai ko e tau pa ai na ta ki la ve mai ko ka ki mu i fa se ta ko ka ma ki na tu la ko ha u hinga ku vai e tau i fa pa kono u hinga he ku ko kolo ala hi ko fo nuan o ku ma fa a ho he ka kai lahi ka ha ko kolo mai fa tau me mu kawai ai lolo ko fai to o mo kolo me kai kawai pe mo kolo wala ka ko ngai u te fito ni o ne fa vai i lahi ta e tau pa anga ko kolo lahi ta ko ni ko mai ka do be mi to le te o ku ikai ke ha tau to e fui fe tau kolo a potaki ko lo kolo e fonua ke whawhetongi aki ke na palanisi e tani o tau whewhakatau aki ai creiti ai ongo tawhakoi. Kai lawa ke kake ake tau panga. O hange koe koe taimi koe i he mataka masi ai me. Lahi au pito e tau mataka o whawhetongi koe a e malunga tau panga. Eke koe vai e tau panga ko utalanoa ki ai o hoko whakaaho pe ia, o sia whakaaho pe ia, i he ngai whamiri, o tānau ia i e masiwa. E ko kia tolo ko sia lai taha. Hoko whakaaho pe he taimu kotoa. Ai vai e tau paanga. Hiki ai koloa ni o mai me muri. E holo ai tau vivi e tau paanga. Tau whataha koe, ngai pe koe lolo, koloa fika ulaki taha ia ma fataha mo lahi taha o ku tau lava huma kai ke lawe atuku kai ko hai uina ko e lolo le fua e tau mai fatongi ia lahi e fonua ko me alere ko e vaka ko e misini uhila pawa ko e misini kini ko e misini kosi ko e misini fufuru fare misini vari ka to ngai me afa misini ka to e lolo mo tau fe alu aki transporti tau communication fa te fito ka to ia he lolo tau uhi ngai a lahi pe ia e tau hu lolo mai ko e lahi tau mai ke me ha ni si ni pe ngai nau ko uhi la sai ya u ke tau ngau i api ko uhi la mau inga tahai kau he mau inga tahai ko vai ko kasa ka ko no solo wa anga me ko ni ko pou pe ne nga u lo tonga fai ko he pule anga tau toi hoko atu pe kai whakalahi e tau ngau e ke mau anga iwi han ko solar system i ko e pai o kes au ku ne lava holoki e tau totongi pila mau anga iwi waki ia ne holoki e tau hukolo me tau lolo me to pule anga to waia tolu to e saya ke atakai ko tau atakai fo apito ko tau atakai o ku ai au ki ama mani e ngai ahoni ke to e faivia tau feitu e mau ngai vi ke hoko le rei e tau po ui pa to e lai ane tau mau ko tau tokanga ke tau e ko tahai u whakaukau o kuwhinga e motuan ke whai pou ke pure anga mo hoko atu ka ko whakalahi pe te ake mahu inga pe ko fotutu ko o sola tai ni ko fatonga i solo ko tana ni whakatata ko me ko ko motuan ko no na de ki pausa o ku tai mo na ke lere ka taha ko
kau tape tahun na hulu tanga le ko Pacific ele si oku ai tai meni ku fa to mule ma tu ale ai loria utu ai pote uhila ai misini uhila ai ko fu utu lai ka hai oku ma e fona ko kai ai uhila misini uhila ya to hoko ka ma tolo ya ngai pausa ke e ka kai fo ka ko talano atu he lahi taha e tau whakamore e tau paanga ko iwi e uhila. Ka koe whakaukau ko ni ko whotu o pōpou ke puanga. Hoko atu pe pōpou ke hoko e sola. Alu hawange ko e uhila ko me haviri lahi ngai mo unga i waka uni. Tu le re ke tu ngai tapiri ki he i. Oi tau ngai ai kulotonga lere pe ia puanga. Kai whakahoko hanga i whakaukau i lava tokoni ke kakai masiwa i nau ngā ue. Fasi isi ia i e whakamore. Pea moe vai e tau paanga ke ua toi fu ue sia la. Pea ai koe koloa ko ia. Pea hoko koe koloa ko ki he tau koe whai to'o. To suka koe toto malanga mahaki i kai pipi. Koe lona ngaue koe ni foki katoa pe paanga me patset koe ni ke whakaiwi e masiwa. Hoko kina tolu oku e whangai whakatotolo pesi lai kahai mao he maki kai pipi hi ke toto malunga. Koe kai koni koe uhinga koe mau anga mo ui. Koe lifestyle he. Ngā pe he kutai ke ai hapa anga ngā ua ke nau whai ai ke nau tau ke o whaha ai ngoe ma tau tai koe la lang. Taku tako popo ke whotu e whakau koe ni e uhinga koe. Ke nau o tau whoke o kai mea kai tonga pa tau ngā ua ngai vesta polo. Pe hangai koe tau ngai whare la langa hoko atu no whakakato. Pe koe ngai whare ni e lawa ke whakapolo kalama ai ke whamasino e whamiri ai mai kāinga i he whiawhi. Ke toko ni ke nau mo uilerei. Ko te po i pe au ki utame au ki taite au ke chimi o ki whawhao ai whamasino. Lele polo kalama pe koe ngai u whakakau e ke toko ni lahi ke tau ngō ngā ue mo e tau langa whanua ke tau mo uilerei pea lawa ke seivi mai paanga ko ia me o mea o lalahe ua koe ni pea moha toi mea ke hange koe koloa kiki koloa mea kai ni ulawe atki ai tau lawa whao koe pure anga una o tonga lere tu whai moa o noafi mahalo koe fia toi whakalahi ko tau poupou en ke toi ha paanga ngā ue a masiwa ke nau poupou ke pure anga i tau ngā e whakataha kia haka koe tau te whito ke moa koe moa kau he kiki le rei ke sino tangata white meat ke lawe i pe pau ilo pe ke kāinga o tonga ni mea kai koe ni koe ngahi whai to o ia ki he no whasi isi oe ngai maha ki kone ku tau mai pea ku ame koe mao e tau kai moe leri tau mao atamai ki nao ako hau toi whakawanga ta ke to lahi ke to stasi hako koe mani oke to stasi e mani oke ka whasi isi e glucose ko iai ko whakau ko iai hapa se ka kai masi e langa whanua ke holoki ngai palpare ma whakasino ko ni pea hau ai pe ke ni hanga solo wa ngai palpare ma ki ngai me whakasosiare kai ke koe ku talano atu ia ki he iwi e vai e tau paanga pea hamea ke langa aki ke ua toi holo pe tau paanga alo pena ua silawe ki mua he vai e tau paanga ha whakatata wa ku mo tautok whanongo mai ko whatata to tonu pen koe tau pensini mo hiki tau totongi tau uhila koe pensini na tau uto e panga ni manoa o ku alpe o ni tai whanoa nei e tau e tol ko o si tau e dima ko o si koe ahon ko uto rita panga ni manoa urita pe ta hao no koe poin e pensini iwa wa kunia
ke sio ke whakatata do tone alu peta ini mo makoko mai ki loto ai vai e tau paanga to e holo i ki lalo kai la foko tuku ando i talawe ni nai ki la tuku ko mai whakatata ia ke tau hanga whenga ke whakasi isi ai hu ai importi kai lawa ke tau kake e tau mo uyo langa i ngou mo tau tai ko mea ia ko koloe tau mau ko te fito i mo uia ai whunua ko tau tai ko hiki ni tahi pea mo tōkanga ko ngowe pea mo wharehanga mo ngahi mo whangamana ko ia solo ko kamata ku talanoa ke iwi vai tau paanga e whaunga ke whakahoko aki ke ua toi hoko hawai pea ke tau ausia mo toa ai koloa e whanua ki tau wahe o kamu e masi vai ko tanoa o maki ko tuku atu so ko ia hao to te umai Mo oni apito la tu fa malo atu he talanoa ko ia ku mahu inga apito e whamatala ko ke o mai ko di ki mo ke ta hoko atu ko he talanoa ko le mai mausa ke e ke tuka koe pe koe hae pāti o ku ke campaign ai ko ngana ki tō mui mai ne mamata hapo kalama ke nengo ia e lato te u hoko atu he konga koe he inflation me kon na talanoa ke inflation ai koe ne tu ko ia o ku ne hanga foki he whakaukau ko ngā ka time ko o ku hikia e tau koloa hanga na talanoa ke ai o ku vai le vai tau mahu inga ko tau paanga ai ku ke os whamatala mai ko ngahi mea kune hanga o whatopunga ai tuunga vai ko tau paanga hange ko na talanoa ki he hu mai ko lolo mo ke me ko ni tua ai ko ne ke ta whaako ko o hu mai koloa me muri lah yang e hu mai koloa ki tonga i koloa ka tau tolu ave ki muri o kune whakapunga re vai inflation ko hai ai me te tau whai ke ta whaaki ko ia ke ta ofi aki ai holo ko vai o kule re vai tau paanga pe kusai pe ia o kua taimi o whatu tamake taimi vai tau paanga o ku vai o kaha me holo o vai ma tau ilo le ko ka pa holo pe ka tama da usai ka tanga he iwi nga au e mahu inga o ton ke ki wakai ka me o holo no iwi o wai palpare ma ko ai o tala mai o ka ke sai ai ko me hanga hana tula ka losika e kau ka pa o wa palpare ma e hoko e ne holo ka wai palpare ka wai no ko e kone algo futo lalo e anu hoko ko tai fu mama fa koloa mama fa koloa fu ma ka vale ki holo pe ke de ma upe ha 50 e fu to lalo pito ia e fu ko tai ne mo pe ko ka ma ke mo e mahaki mo ai palpare na fa ko sia te ka ku pana tahu ha tau iwi lah ta to ke tau ngau e kolo ko tau mau anu tau lak tala no ko ki mo ko o se ni hala na va ki hai ki tau hanga o mai ne tau kolo mau no ko ya o ku tau fika fa no e tai mi i kolo ale re ko pa me kai ka ko ke lava ngau mo lahi o fitu tau tai ku si ya pita tau mau ki kai ko whakau ia e whanai whakaivia e si kakai koe ni. E au ke tau o se tau e taha pe ua au ke he wha. Ko tau kalawhita tau ngatapia e. Ki kalawhe masi wa o ngatapia i loto maari. Ko tau atu ngape, olu ngape lalo. Ko e re wolo koi olo i he. Olu ngape alo ngata i loto maari, alat pu ngata. Ko kutala noa ke re wolo koi lalo. Loto maari ai ilalo e mitolo e au ke takere ko kakai o loto kutapu hanga o boko ni ko fie ma u e pachit ko
ko fi mau e ka kai masiva ka ko tui ko masiva une fe ma to ko ko masiva une fe ma to ko ke kau e langa nga we ya ako ye ke tu unga o ku taulawa ke ata ki tu ai tau nga e masiva ke pure anga ko me ai ko ka pa ha pa te masiva ko no nga we i e rai le vai fa tu a me ri e ka hau ke ngā ue whai he masiwa. He kai ke toi more noa ia e pāanga he whanua ki hono ai ke toka ngā i ki nau tōru. Whai tō o, whaka whie mau, ki tanu hala, nau ngai whie mau, whai pia he kakai whanua. Hanga koe nau ki i lawe solo ki tala noa mai koe ni a ino ke huakau, toi tā ino ke huakau, ki he local government. Taimi koe na me whai koe pāti, na i kua tamata hoki e whiri e pāti. Na e uki i pepai koe tala noa kono introduce a yanga o local government. Ai peanga whakakolo. Ke whakaibia. Sai apita whakaukaua mōne au pito. O totonu ke whakaibia. Ka aku whie mau ia ke iai hano patseti kua whakalau kai hanga tonu more atu penga ngai pureanga whakakolo. He local government. Kone hanga tonu ke ia ko panga ngā au hea kai ia. Oku toki vai ke kai masiwa. Ka ko tui koe ufonga ngā au hea e tawhi ai e patseti kai masiwa. Pe accountability ia ke ai masiwa. Ai ka kai ngā au e whanua. Ki he pureanga whakamofua. Koe kau lelei au pito ia. Tano whakahau mai. Ka koe ka mea fo ia ka hau e solo ai local government. Ku osi whaiti ngā ue ki ai. Osi aino peke motu ane ngā ue ko ia. Ko whiwhi au hono toi koe kai li toko lai. Oku nau lawe mai ki ai. Ka koe maho inga taha. Ke ia haki ki pachet, angi ke pitolo. Ke hau pa ki ngā ue ko ia. Au e solo lawe ki ai. Koe e la tu koe hangai puke na ta whatala noa ni nai koe ai aku uhinga whaka ho whakaukau patseti a masiwa koe tupu anga ne vai e tau paanga koe lahi koe e tau demand ki ngahi koloa me muri si e tau export ko tau tole tau koloa huki tu apureanga ai alewa ko uhinga e lava he patseti a masiwa whakaivia ai kakai i ngahi wahenga ke nau lava pe o ka kua hamea kuala ke nau fotu hangai koe hamea ke mawai hasuka pe ko hato hangoe o kulau pe ke te whai pe hena ka o te toi fu tokanga ke reahi hu me to apureanga pakai kai pe to hangoe ha whainga koloa ke lava o whamaketi ki to apureanga ke lava o ne toko nia ke tau iwi whakapaanga e ngatu Koe, na to lava fo ki mua ngai ko e tala no. Ko panga ko ni patseti. Ko ke lava family. Mea mau nga ke lava family na mo ule rei mo sino malo o ma ngai whakau rei. Ke nau whai ngō we mo tō tai lava family to ai mo har over. Ko invest ia ke whanua. Ke hoko atu e whai seini ko ia. E angai mo. I ngai mea whaka economic ai. Ko tui ko whakau e ku ke whakoko mai. Ka ko toko ni ki ai. Lava family. Lava mo local ka marketi. Lava mo trade ki whakapure anga. Ko whakau e he ko toko lahi taha e whanua ko le golo e ko. O whenga e pure anga ke feed ke whawhanga ki nau tolu. Ka ke wanga ke mea le ia. Mea mahu inga le ia. Ke nau kau he langa ngā ue. Tato ke hea mo pa ngai toko ni ke. Koe maru pe solo toko ni atu e. Koe. Aia koe
ke tu foki hene ke mahinonge I whakaukau ko ia ki tau ka inga whanongo ko inflation foki ko taimi a pau pe ko hate ki tola hanga fulu te whakatau pe hate ki kapainu na tola pe taha ula wa whakatau ti kapainu hanga fulu Parau ka taimi ko hike ko loa ia tola ua kapainu ai lewa ku kai lewa ke tu ma pe te ki tola hanga fulu te whakatau ki kapainu pe nima Ai lewa ko vai lewa iwi te ki paanga he ko mamafa e koloa. O wai fuka tai taha la tu o hoko e vai ko iwi whapaanga. Pe hoko inflation he taimi ko hangai he pure anga o whao ko e na u policy. Ia, o policy ko e pure anga mana regulation he. Ai ko taimi ko na whao ai ngai me pe ko lawa fukia ke tāna ke tu ngai me ia ke ngai feitu o hiki ai mahu i ngā ia o makatunga pe hike ngai mau inga e koloa me ngai me ko fa uma he pure ngai na u policy na u regulation me me ko ia ai ko ta fa ke ta la tu o ku e hanga he budget e masiva ia o fa ai ko ke tokanga malo ke aki ko ia ko inga ke ne lava ta ofi pa anga ngai me ko ia ke ta ofi pa anga ke malo ki no ivi e la tu he ta fa ko ia ko modia ia ko me fa economica o kulanga fa economica pe ia Koi. Ako panga ko ni ko panga ki ngau fa economica kene langa fa economica fo ka ta le mai ha monu ia fa economica e kulanga he kai ngatai ka unde to solo ia ngai pal pare ma fa social lah fa uri Koi. hange ko tau la ki mo ka ko tau tori pal pare ma fa family la pe ke tau no to hen fa ngowe ngai ta tau pe ka kuma ona sini ke fa ke ngau ko ta ko ni na palau to ko ni na pula vai no pe fi mau ke sai hala ia ki ngowe hala ngowe ia fu fi mau apitu ke sai ko alko nga hiola le ngau ko ni fi mari la he pure anga ke te lava e fa ngau ke pe make ia ko no ave tau tama ki wa ko proklamasi poti lah pa anga save Koi, lai panga se. Ke whakahoko a ke ngai ngau ko tare ni te tamai ki whae tau tupu basketball o netball ko volleyball ko akapuru ko soka na to tau siro katoa ko fu kirikiti o ku tasi si e hoko u mea ko ia ko kai ke ia ia tokon whakapa anga he uma he mo kai o nau ngau e nau mo uile ke nau mau hai fe uma ke nau whake ngau ko Koi. ko u mai a tau whata ni solo ko fu to akapuru ko ni nai whai ko ni i wawa uti a fu whai ta koe ulawa pe konture ki wawa Koi. ka pau na te aha patseti e ka kai ke nau whai ngau e ko ni tupu ai e nau paanga te nau labi na to whakatau mai ka ai e tamai ki le rei ma funga e nuna ngai ko te lawa me te mai lo ia o training ki alka fo itu ma make he au pito ia ke tau mau hakau proper training Koi. ke nau whai ngau ko hinga e whakau kau ko Malo pito e latu ka pau ku o mahina pito fa matala koni ko ki hanga o mai. O te ai moha ta fa aki ku loto ke to talanoa ki ai he ta talanoa ko ni ke pachete masiva. Koi o kawa te tau e talanoa ko ni te ulave ka politika rea tu i mafai o politika le kakai ke na kau he patutu uniko he pacheti mo kolo e fonoa kaimi ko o mo uile ka kai ana ana mau inga ka kai masiva pa na kau he langa fonoa o automatic whakanatula pe ia ke whakakau ki nau tolu maupe o whakalao ke nau kau e tokanga kina mahu inga taha e pure anga whahinga pure anga pe e ka kai ko o naure o en o fe mau ke asi mai kai anga fe ke asi ha naure o whakaivia ai ha budget ka nau tō ke nau whai ngau ke nau kau e tau kau whataha he ngau
ke tau waka o mo budget e pureanga sai ko ngau kon ko no o ka hoko ko he budget ko o ne hanga e o talai ke o tau o te tau siolalo ke te tau tuku noa e ri e kina ai kakai o toton ke fai ke toko hanga ngagon na tuku atu ko budget e masiva ke tau waka o mo e ki ma upe me ko to o kui fe e ki o kui he pot ko to ape ka aku lata ma upe mai masiva ko kakai no ton ke ale ke toko e wai be mai kakai ni no fa nga ka ko pe hege o ave ka na tau te na fa piko piko ko fa ai ne fa piko piko kai ko tau ko ka wa benefit ni ko tau mu ai ngau ko ni ke langa ke anga na iwi papa anga ke na fa ke ngau ya pui mui tondo pe ko fo tu ai pe au solo e ta no ko ni ke ia ha mystery for all makau ngai for all Mr. for all CEO makau ngai for all ke na fa ha ko ngau ko no mui mui o fi e ko na to ka nga e local government ni e ko he hai fo nga e alu ki ai o tisai ne loto pure anga ka ko whakakau kau huia ke ia hana ure o he whonua i he koloa mai mawhai o nga wā ko koe nā totona ai ko lawe kia e tō wholoholga ai tu ko manatu ke taimi ko tuku ngā ue e no no fitu ngā walu noa nai tu mon ka fofa ka koe toe ngā koe kakaina ka ia nau patseti ane lawe kia e tu i ahoni ko pare mea ako ia whafofa te wahe whafofa o pito ko no wakai ke tau kau whakaluku fua he ngāwe whonua nei ki hala pe masi wae ka koe whakakau ia koe ni ke kau e masi wa ko ia ngā nau patseti ka ia ke ia hana ure o he whonua ke nau pia nau kau e ngāwe pia tau kau whataha e ngāwe leo tau masi wa kotoa pia koe whakatata e taimilahi koe ia tahe nei tupu tu mari mai peni hia ai ko tau tau na tu masiwa ko tau albo ko ngai ma alunga pea ngai ma alunga puri anga ba tau wahe lah me ha ko ngalo masiwa ngalo to tupu anga o kita ngalo mene te tupu ai ke to ko ni ko te ki wahe pe ku ali ko to family fefe to nga ko ke mausia koe whakaukau ia koe pachet koe ni. Toko ni. O ai alu pe kau o pe o ngai ma alunga po mai hafua ngai. O mea wha high class pe ngā loa tupu a ngai. Toko lahi taha ia tau kusi ilo kotoa pe tau langai tau nofo. O ngā loa. Whamanatu mai tupu uono he ahon manatu e masiwa pure anga. Kau whafofonga, kau kandidati, kau mou ka hoki whare area, mana tupi, au kakai, ai masi vai. Ko taha e pōpō, mo e tā noa, o kui kai koe whakapiko piko, koe whaka ai whakapiko piko, koe whaka ai e ngā ue. Ka waha a whakapiko piko e lota, me mao pepe si te taha, si te ua. Awari si lahi taha, te nau fia, nau kau e ngā ue, he ko nau kau e lau. Hau e koe rea tonga ko tau whaka. Nau kau e lau. E nau kau e ngā ue whanua. E au kuia heo nau mau inga. O ka kai tau tō rea o tua ka anoa. O tau o. Tau tō koutu rewa. Ko ne toki a o monia mea koe lao. He whanuani, e lao mai patseti. Ki hea urunganga whaka e whika. Mai whakamolare. O kuiai. Ha urunganga une toka i kakai. Ka pau iai ha lama pacheti. Ka une toka i une mai wha kawi koula ko toka i. Tau heo tau wā ma kakai mai masiwa. Kato. Ma ui e whakau kau honi. Ke ia ha pacheti masiwa.
ke tafa kato I kotoa umea katoa le langa ko masiwa ke ya no fa mari e pui au ka solo ki tano atu e ko akwa te hame ke to kanga ke hokot ke ta no pe ku malapito la tu te ape ki fe e ua ke ta fa o sia ke ta taimi ke fe ula ki pe ena o ku ko va ta fa ku la na mo I me tahi ki fe hui ko o si ia ha market fa comerciale ko ke te ki ave ke I ve masiva me ngā tai pe ko ha fonga ko solo mau inga pita fe ko to ta fe hui mai koi ange to takai mai ana ki he to ave tu ta tari ko ke koi kai ku bo da pito ko polo kalama ko ko sonde koi he tai mini oku o kau ia he pau e motuan e ngau ko ia ko ngā tai ia an ko mo hulu ma ke ti ko di ulo tonga lere pe ia ka tau to lava fa mai ko sai ta ha ia ke to kon ka ke ko ma ke ti ko ku o teu ia itu a penia he ngau ia motuan mani ke po ke ngau ko ni ke market ko ki Amerika I he mea kai tonga e moika o kawe ni al mo fingota mangai mea pe ka ku fima uia ke toi whakalahi ang ke toi tokolahi ang ka kai una whai ngā ka koe tari ke ai o sea market ki ai koi os pau tonga lere pe taimini os lere ko ki fe I fa o si ni ku fe e ku wa ka una tula pe me ta tau o ke ai ha masiva I va o pe ko e frare mo ni ko piko ka ko fe I le ba pe he e fe fa ka ko ni ma me aki ko inga ke ha o ku ke ngau e ke fe I masiva ko no mo ni he ni fa matala ke fa via por anga fa kolo ko no hu ia o fa piko ko hoko fe I masiva ke ni fa via fa piko que te lahian. Solo mau te tari ve te fiu. Ege o hago ta lava de nai o ko ringa ko ni ke fa via fa piko. Ko fa via e kakai mausa. Ko fa via ko masiva ko lava pe fa hao. Ko fa hao pe lava. Ko toi nga de osi. Ko fa hao lava fa Ameriko apia. Ai palo pare ma fa hao tau ni fa. Ta ko toi nga o iwi ai fa iwi ke la tau iwi ke tau toi ngai ko invest mai family mai fo no fa lo fu ka ga ha masiva lo va to ku ai ire bo lo kon no ta no te u no wa lai ta ha e ku ka pe me ka nga u re ia e pa pare ba ta tau ai nga ka ta nga fa ko lo wa ngai pole anga no ka pe no to no si ni ba he pa fa a ho pe ku la ba to ngai tari atu ka ukai ko whakahuhu I ke whakapiko ko hui ke maa no I tisai ni kai me hala whanonga o ngā ue o lao ko ngā panga ngā ue ko iai mahalo ko tari atu ka ko loto le rei pe ke tari atu ko na mausa mo amanaki o mai mo se ni ti ke sponsor aki e pako ai polo kalama ako tari ko tone la mo o ni e masiva Toni e masiva ia malo apito e la tu pe ko tu mahalo ku mahino apito fe ka venga no tatala no ai ka pau te hame te ke loto ke fama po ke o ate fe mari ko ni ka te ko ki mo ke o se da programa malo apito solo ko ka ke te ha fama po po he ku na ta programa be ta mo fama po ko ia le fa ta ya ko fa hunga ya ka kai fonua e ngai tala noa ko ilo ka ko tala hanga mai ni ko
lere holo ua fe whandongo me whiongo e pakai. Tana o ngoi wana mauinga ke hatokoni wata koe whunga pe koau wakau e mai iki. Koe koau pe wakau mai iki ka huai ki tau wakau a katoa mai iki mau pe. Ki tau tokoni o tau kakai kawai ki tau tolu. Mo au mo koe o ke whanongo mai mo mga tawha. Mana tui ki tau kawe inga tau wakau a mai iki ko tau sia te wholau e. Ka kawe inga ngā ue langa whonua ke pachet mai masiwa. E langa ka tonga ni katoa. Mei angolawe nei. Mei tonga tapu ulaki ki niwa taha fitu. Kai te hafo I whakaukau whakapāti ai. Ia whakaukau I manako ia. Whakaukau o le rei whakalukua. Koe wate amalo me tala mono atolo he ngau whai. Pe ke kaukani te iti tala mono at kakmotolo ke mo maa tau. Te au fia. Kai mui manoa ka wawao. Mo talango fua. Ka tau talango fua ke pachete masiwa ke tau ngao I whakata. Me koe ama. Hangai pe koe tau o talango fua ke huhu. Ka huhu ka tau I fia. Koe tau fuhu. I kau ilo pau. Ke whaito o ia ke tau mo ui. Hangai pe pachete koe. Ke pachete ka tau tolu. Ke tau ilo pau koe panga ngao. Ke tau ngao totono aki. Ke wai pe mono ngai whahino hino. Malo koe pe solo. Malo pito. Malo pito ladu. Ai lava lei ko ia ai proklama ki ahoni. Ki mua kita mātou koe ahoni. Wha malo ai pe ki he kautaha ko ia ai Rockstar Stonemason Limited. Laurire lavu ko tau ki motu a beni pe mei lape pe mo whare vai. O kune loto le rei ke ne tokoni mai. O whapaka proklama ko ia I te wiko o sipa mo weekend. Pamalo lahe tu laurire Rockstar Stonemason ke kautaha a maka lahi taha ni I Nusilani foki la tu. Pe ku ke te ha kautaha I Nusilani e to e fa matam veke he ase tu ko a ko na wala ki he mea ko maka pe mo no ai o ai ha fahinga ap. Tene la veli liwe fotunga ho api ke hange mai ha fu hotere. Ke taimi o ku ngau e ke ai kautaha ngau e ko ni a maka ko ni ai tangata ko ni ko laurire. Pe ako tui koe ke puri e tiki motolo ai tokotahani, pe ako ne loto le rei, na ne tokoni mai ke sponsor proklama koe ni, aku pe ne talamai ka te au koe ne sponsor koe ni koe ngaku ne ilo le rei pe ia, kua pau ke hanga e wawau taha whao ave, a koe pe me patsete e masiwa ki whare area. Koe ia ene pe he whamaro lahi atu latu I he proklama le rei ahoni, ta mawai ai, kana tuke hoko atu, kata toki wakai kai I he wikahau, ku whamalo lahi atu I whainga maari e kumau. Whamalo atu e kau whanong, I ho mui mai mo whanong o ki he proklama koe ni, tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai, ka mo mea.